Hambai, the World Indigenous Day celebration the convener of Sabapati, Roman Jagnai, Honorable Chairman, TTADC, Honorable CM, ex-CM, ex-MDC, the cultural team, or finance Jato, tribes, actor, actress, Brahmano Khamriu, today officially, or Ango Manjaka, Juda, Jagani finance Jato, Brahmano salute Rivo. और हमको स्पीच भाषण रिया आणि लाइफ हो आंकिशा मासा मंजाक माने अब साना ने हम जुगो तब वो जे so beautiful costume the traditional dress lo this really attracts me जब इंडिया represent किया रशिया और मॉस्को international celebration of different culture. Indian kaisiya team thangkaro. Moscow, after Khrushchev, USSR ni Pradhan Mantri, Indian first Pradhan Mantri Jawaharlal Nehru arothamo. Bini team botham, Indian team. After kaisa অনেক বড় পক্ষা কিন্তু যে কালচার হামজাক নাই যে ইন্ডিজিনিয়াস রাইট নতুন হামজাক নাই जोंले পকমাইয়া কাইসা ফরনা আরমকা যখন ইন্ডিয়ান মিউজিক্যাল টিম থামো স্টেজ অবহেতে স্টেজ আপনার লং লং ব্যাগ অনেক বড় জওহরলাল নেহরু রাশিয়া ओंखातिनी आपुरो USSR सोवियत यूनियन ने आरो थांगै कल्चरल टीम रो आपुरो को तबला रो ओमो हारमोनी तबला ओ सोल रो खायो कटिंग कटांग जार एक कल्चर तिनी बो अनेक डेवलप ओंखा टेक्नोलॉजी बो काखा लोगे चिनी म्यूजिक नि स्टाइल डिजाइन लोका का आपलो जखन इंडियन टीम were invited on the stage to perform their cultural song or some program बड़ा स्टेज पे आई वो तबला लो खंग हारमोनियम पे पा खलाइका प्राय 2 मिनट 1.5 मिनट वो खलाइ रशिया ब्लॉक ने अनाउंसर राव This is the music of India. वो हारमोनी केका गले में नहीं तबला खंग हाथ तुरी पे तो बने अब ना इंडियन म्यूजिक हो गई थंखा It is a fact. Anghais नंबर को या it is a fact. अने साना ने कारण उगलाई चीनी प्रोग्राम में तो ये जे उनका काम नो बक्सा रेडी उनपुनो सोहजे फाया वो वेकुम नो वो बुकचालो हो फुला रोने प्रोग्राम हिंदुगन उनो बोले बोले जार प्रोग्राम हो very seriously এবং importantly जिन्हें टाइम to रोना लगना ना हो आपको जवाहरलाल पोकिसा लाची का इंडियन टीम रिप्रेजेंट खाई से तो बोला भाई हारमोनी भाई कथा लाई दिननी नंबले अपने उलो से पंथर मचंगई तुमका चचमा खोरा तुम पुरेर बारी अमार बागान तुम चादर लाओ पुनो ताप नहीं भराओ अपने प्रवेश तिनी ज़्यादा कल्चर ट्रेडिशन और जो फाइनली इट इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर of now I salute you. You are so aware. You have conducted so beautifully. Isa masa
delay ongka abo chini bat tai besa puro improve ongani ongthum tai kaisa ko je oro United Nations ni ko onek boro abo bosono sawo ang je practically manjak mani 2002 যখন INPT ni president ongpuro United Nations headquarters Geneva aro ke execution aro no Geneva joto decision finally Geneva ma hongo indigenous bagai 2002 2003 ang attend khai no 2005 United Nations bon approve ma khai tini 1900 tamo samani abonili ani gain karoi কিন্তু ang je manjak mani physically aroni phayoi ani biruddhe case ongka rajya sarkar case khayeno chini tiprasarogno ani নিজস্ব পরিবার ni onge pun ani নিজস্ব জাতি হইতে বিভিন্ন chini tipra jat হইতে no ano arrest khai di nai kaisa warrant ongkorka কিন্তু ano romlia barang sikri chokro rikhana ang saga ano rom khampai chahamu ang bahazira Delhi ligramle hazira Geneva se mari nai nang nai beba jokhon ani kesom nai Geneva thangai ani state nai aro mari nai ano case khai kha apore sarkar apone birodi khai no 7 jan RD block gandharo chini khorok nai tipra sa chini senkra khorok nai no rifle by guli khai butar rajya sarkar te indigenous ni bagai boy onek kosto khai jak to tini nung ang readymade platform mangka abo bisa samane karon khle onek bro ai se phai kham jago tabo je jong tabo ti prasarok cheni je rignai rok ma kano ma chumu abo কিন্তু অনেক ঘটনা তো যখন টিউজেস চেংপুরো আপুরো টিএসএফ খাইয়ে যিনি প্রাক্তন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার অংনাই নগেন্দ্র জমাতিয়া আপুরো কলেজ স্টুডেন্ট চুমুখায় ফিলো খাইও বরংকে স্টুডেন্ট কোব্রক বাই মা ফ্রগনাই কোব্রক করি আপুরো আগরতলা কোব্রক সানাই কেউ করি আপুরো আং হাইতে ব্রক chini ko potrika phalo dos paisa khai apro ekta chunbo bravo sari bai phayo blouse bai phayo apro Tripura Student Federation no jo ekta decision khai ka je jo school o college o chini ri ganai bai jo amnai jokhon jo siddhanto na hoi chini bro naito khai class of thangka riganai bai koroilum terbura gandau koroilum to school aro bachini broilo riganai bai kam headmaster headmistress ro browno expel khai ka tamoi naro botoi chi abo interest bai phai abo to jagarok chung manjagai chung bo boni toki bhat khai ka chung kobrong bai ma prangai chi jati ni dress bai chung school primary ungthong college university je jaga bola chung ma thang nai ini khub dukh ang nogen ba boy te khub bro bakhagana brau reika drau babu semacharon babu brau kormachari sarkar kormachari ongtei toi no chini jati ni onek kisu brau ko cost of life angka apor oni bagai na tini ko borok sanai rok ni ko borok tini chung second state language ekhon number 1 look like Bangla and ko borok kuno state language originally chung onek kisu like land restoration ongthum indigenous borok nita morai emon chung andolon khai ka jelo thangka civil disobedience khai ka
Abo kacang chung saya kelai, tabo the present generation, jini man kana MLA unero, prakton MLA unero, tabo MDC unero, prakton MDC, prakton chairman, prakton CM, tamo tabo jini bisi mo, prakton EM ro, kintu jini regional party ni kuno minister kari ho. Either barao CPM by, iba Congress by, tabo BJP by Montri Omlayo. Chumba, ekana duyena, koksak omlay by no chum, son melo noklayo, andulo noklayo. Awan bagay ani bakati niku, tong jaka, tabo isig upgrade, awan isig development omlay. Kintu tini layer ta, to ini layer iron mo tongo, iron free layer mo tongo. Tabo po chung by makang solya, chini kompo solya, browni tolani layer se tongko chung tabo. Chung boklo United Nations standard ni layer wat kunai. Chini North East dodo, chini tipra sahite solnai, brown he makang solya roni sakabo layer kai tongka. Kintu tipra mo chini tipra sa browni tola from the South India, Punjabi, Tabuk Marwari, Bengal, Tripura besi ko tabo, oh tu exploit kai nai, browni tolani layer sa chung kai tongka. How can you accept it? I cannot accept it. Abo chung accept kai mai oi no, 1967 hoi no, nationalist spirit ma payo. Jadi Maharaj produk paika, mau kaisa inspire kai ka, ras mansuni, mau mau respect riu, mau rang poisa joto kisu, koros kayo, tini mau sabro kamyong ka, mau ni bawi bacang suri mai riu, kamu, mau tini orang tongrai, tong jang rorom kamu. Aborok ko tini joto borok sawo. Kintu bonotai se kostorowani, bonotai se kham rowani bagayno tatal matal sawo jo. U tatal samane ani jibon abra sob jang naisle u. Tini ang chung hai te bo bibhinno party habai, bibhinno ko tatal rok sakrai chung bo onek rang ninok pamong Agor hai ke jaga jeng building tong kamu tabo soni no pukri agor wo 1 inci jaga pukri hai ro tong pocem tini ani ogono indigenous deyo jeta ko bui manai you must accept it o ye rachini Maharaj jasuk ramon to bini jan pran riwoi abutero saka ho koros kayo organize kayo je jaga thang puno bukagra Maharaj bono jang amjak nai boni bumu sabu kintu bising toi chini netritoro narao young group narao ki ko boy narao sotto toi andolon khai tatal matal te andolon khai abo kintu nam achievement kriyong nai achievement kaisa ni bagai onek chung jan prani nai namo I want to try imagination no hai khai nai no kakamano kintu mane exik sa ho so ya wai besuk chung jelo ma thang nai no ha ke phil ni bagai ha ke phil ni oro man jang nai narau krui okra rok to je boyos nam ni 70 বছর 60 বছর লাই নাই বেরাও মানজাবো মানে বই অনেক চিনি আমজাম নাই চিনি beloved young groups we love you very much bon bagai chung okra rogno bachini loge to sarai rogno bachini loge to mai chung andolon ma khayo oboto ikong kasam narao khana nei thok jaglap kintu ghotana arono je narao abono respect riyong lai your generation will achieve nothing.
I wish, I pray till today that your generation should achieve something for your future. So not our generation, our children, our younger brother, younger sister, you are privileged today to enjoy the right of the land. You speak in your own mother tongue. You wear with your traditional costume or clothes, dresses. You speak Kongkoro. Ang Kongkoro siya poina. Isa masa saklay riyang kok sa wang apro. Jinigan na tokna iba. Jam puyo ang lekha pore puro. Aro joto jini kaubu sana ilogro bango. Barabay kisa pungo thaw. School sare 8 te hoy puyo. Pungo ang sare 6 ang 7 jora. Yang 3 kaisa. Ang payay langat langai 3 kai tham. Tu gaireng ni mai tu bo. Apuro keu khop nai kari. Tuwai ang dengi bai 3 kaisa mai su gai school sare 8 taun ma tham. We enjoy life. Asok jeng kosto klai dekha pura bisa masa klai jini understanding no jini jati ni bagai mak layo. Ang kompromisel mani khwai zel hoite. Johan ko mor paraganda yang Trisawo Bir Bikram Jamatia who was slain. He had to pay his life, precious life. He was killed on his own paddy land. Bini Zagao Butazaka with the money lending community. এবং বিনি লোকের অনেক জমাতিয়া ভাই আম্ব 30 জমাতিয়া 30 আম্বা 31 30 plus 1 ang আম্ব জেল মা থাম আপুরো চুংনো আইন মা সাও land belongs to tribal cannot be owned by other than the tribes of non-tribals. If it is occupied or possessed, it is an illegal. The same land has to be restored to the scheduled tribe member. Oh, I prevail over the Jew. How can you andron mark layo? Siniruke kisukroy. Siniruke rangkroy, komotakroy, MLA, NDC apurokroy. NDC ba? Çünkü NDC ni bagai andron kaya, bolongrok tangka, tiujes kaya, çünkü hazar zero matangka, buzakka, tokzakka. Apa tu ikhlas ni ADC ma payo. ADC ni 30% laika. Ni achievement tamu hanum odi kumota direct funding nung khaima kan ni. Please ask yourself. Nung jodi ADC ni responsibility person unglai. You must ask yourself whether you have dedicated your life. In future, those person ulo, 20-30 person ni ulo, what will tell to your next generation? Tini Independence Day, I had to go to Geneva. Geneva, tini apuro bolongo tongnai rong ni khobor kaham tomo barau na tu khobor iwoi barau baju klai as a president of IPFT, INPT. Apuro ano invite you. Ani boys yo tomo a never-ending journey. Jungje tabo pilgrimage thangmani apo pai maya ko paya ko. Tabo protect sampradaya opraro ang koi ka general ni samajo biang naro pai details with it. Sini ko boini ko tai keus wi nai kare ho nai purawo. I know that we say out of nothing, the regional party kawai ini autonomous makhaidika. Aro hazar boro baksa chapi mangka baksa bibin privilege hoga. Tabo apo dai bisa kelong nai. Jetu chini next generation ro onek boro ones maya. Onek jonni tamu hinai khana thogyong puno. Brau achievement ba khap thangya self achievement o thango chini jati
Tao chung achieve khai tin jati na tai bisa next generation ni achieve ta mo khai nai aro kri chung tin ang sai sung ta mo man nai aro se chung kluk lai to mo I am feeling very bad, very sorry. I cannot go back to my 30 years, I cannot go back to my 40 years. Tini tabo 84 young men umutunga. Can you be 30 years, 40 years young man? Bului yung tung chala yung tung. Afro yutani bumi sai maya, am sai pai maya. Bului puno chala puno. You have same talent to fight, to defend your community. Yet indigenously, Bible, indigenously, principle. Abunong kaya la indigenous program paye, bibinno program paye nugoy. Nung tayo siya kamazagay no, ang kamazagay to kata. Tabok yung si manjagay paye mani. Sacrifice siyal bakat, naraw ni kriyong ray, naraw odik kumatang tung. Direct funding, over Delhi with contract होगा, agreement होगा, महाराष्ट्र ने नेतृत्व वो बीसी नहीं लाएगा, और कुनो क्राइम नहीं करियो वही तो का, के पब्लिक लोग का, और भाई हाँ बोलायो, और सांगले बखा और तुम्हें तो पता हो, अनेक की प्रसादी, बखा वो और तुम्हें, उन्होंने महाराष्ट्र ने भाई उन्हें वो से महाराष्ट्र तो का I am giving this challenge to this generation, whether I can plead to your talent that you must come together and be close to the people. You must forsake your brilliancy of proudness, prideness, but be humble. The humbleness can only change the situation. As of today, tell me, any achievement we have been able to do? Yes, there is a possibility, but whether we have been able to achieve anything, I will once again request and plead, pray to every one of you. We have sufficient people, young people, those who are talented. They speak well, they understand well, they are well off economically, educationally. Tabo boti praparawo English ko masaya tongwa. Para brum, huk lainero punungtum, al chuwainero punungtum, manay palnairo punungtum, English Masawo. 1973 first English medium angkulo Zion Hill. Aron bro chief engineer of Joseph Frankfurt Binibata, current chief engineer of the Afro Koroy to Astozona, Chonto Koso Bisingo, Brow engineer Maunka, Brow Oko, Zilelia Engineering College, Porega. 12 pass krai within 14-15 years of art bosor Zion Hill primary school hoite no barao maunka tini Darsoy High School 12 school abo number 2 number 1 Zion Hill number 2 Darsoy number 3 Darjeeling abo lekrega number 4 more parao to abo mission Roman Catholic log na abo se English medium abo se ex minister honorable Jamatia to Bini Paraboto Botabo. Abu himself was a student of Zion Hill. Tini Okra, Honorable ex-minister, Neva Jamatia, Bonasumdi. Bobo, unit number 1 Zion Hill, Bobo student. Bakau Tong Tom Litabo, you declare money, Bini Batai Baina Boitomo. Into today, how many of you remember me? I don't plead for any remembrance, but if you want to achieve something, you must learn some principle, by which principle you can also undertake and you can also have achievement in your own soil.
But in your own soil, you will have to dislodge your possession. Thank you so much for remembering me also. I wish everyone, those who will come, naroon kapaham you, then naro Filipino, nini bakawan ng kaisa mawan sunay. Especially the young generation. Nini talent, you have given good talent. Who talent no, by this kind of. Otherwise, you have to wait for your sinking. Your vessel is sinking now. Upon nung tanay sinking, come on, young men, young women, you come up with new determination. Jokon English medium kulo ko, upon kaisa proba pang later, I have read this one. I will serve my nation and my people in the name of God till end of my life. Ako kaisa small proverb senior otong. Muli bagay no, tini organizer of no, naroon sa to kakamriw. I wish all of you to have returned safely to your location. Miyago ang nogang bagbasa gandawo, program man nagay tayo. Notice babuto mo, chairman, Bukorondon babuto mo yung krok tang marumanjak ka. Arabo ukong na baraw na sawo. Tinik ay na niko, arong ke, sini Christian ro ba maniba sandel kaya baraw. One boy, Saturday kaya, ako ba ekta privilege ani bongka, tini main day ko ang pay bangka. Ajo, 84 Ajo. Aro hakta kamani mani lama habyo mo mani. Chini for his tumbling. But when we determine, when we have convinced my mind that I will have to do the right thing, and it will alone give me joy and happiness. Thank you, Jatuna Hambay. God bless you.